Lapha kusemzimkhulu wezokurhatjha kulapho zonke indaba zihlanganiselwa khona nanzi ezitjhutjhileko. The DA welcomes President Cyril Ramaphosa's address to the nation and his clear message that South Africa's economic struggles are not caused by foreign nationals. We understand the frustrations of many South Africans that are struggling with socio-economic. Ngokulandela inkulumo kaMengameli uCyril Ramaphosa izolo ebusuku ngobujamo bendaba yamaphandle akanamaphepha, ezinye inhlangano zepolitiki zimbukile ezinye zamhlaba. Umongameli uRamaphosa ngimkwatele nginethemba lokuthi mina sinaye vele ayisazani asisakhulumisana. Yini kade ayilindile ukuthi abantu bazebalwele izwe ekhona beyibona into errong. No. Abanye ababukeli bathi bamtupulele uMengameli uRamaphosa ngendaba yamaphandle, bathi ngombana zanga itsheje msinyana lokho sekutsho bona abasamkhulumisi. Some of our seniors or our generals, if I may say it, we can't even understand when they are assisting or they are fixing. Ikomishini kaMadlanga izwe bona kwathi bona kuzwakale intakamizo kwasikima nenkhulu zamapholisa ngenyama akwaziwa bona bezokusiza namkha ukuchumeka na. I'm very confident because Hugo's done a fantastic job. You know, he really has. He's got the team buzzing, he's got them working. They're very, very talented bunch of players. I think this team is much better than the team we had. Abalandeli bebafana bafana bazibuza bayaziphendula ukuthi ngakhani isichema sabo sizokuvuthisa namkhanjani ebigerini yephasi. Zihlanganiselwe etafuleni yendaba zesiNdebele siza kuwe sisatshisa ku-SABC1 kothulani bongo akwande sitshaba sekosi. Ezinye inhlangano zepolitiki ezinabajameli eParliament ziyamkele inkulumo yayizolo kaMengameli uCyril Ramaphosa yokuqinisa ilawulo nevikeleko emikhawulweni. Nanyana kunjalo ziyelelise ngokuthi sekuzakubonakala bona uyakwenza mbalalo khona urhulumente. Abanye bathi umraro ilizwe lekhethu eliqalene nawo kendaba yokungena kwamaphandle anganamaphepha yinto ekufuze ilungiswe ngemthetho efaneleko. The DA welcomes President Cyril Ramaphosa's address to the nation and his clear message that South Africa's economic struggles are not caused by foreign nationals. We understand the frustrations of many South Africans that are struggling with socio-economic. Nasesaphethe indaba mraro yamaphandle anganamaphepha, ezinye inhlangano ezifuna ukuthi kuqiniswe imithetho yokungena nokuphuma kwamaphandle eSouth Africa zinikele ngememorandum yenililo eofisini kaNdunankulu weLimpopo ePolokwane. Amalunga wesichema ichayile kunye namalunga weAction SA labe kamatshela ukuthi amaphandle angananqwada athathelwa amagadango aqinileko, kanti bathi amahlelo kahulumende okulwisana namaphandle angananqwadi abuthakathaka. Ihlangano ebizwa nge-ichayilo okutsho ukuthi isikhathi siphelile idose umchagalo wokulwisana namaphandle angananqwadi. Ichayile le ithi isebenzisana nezinye inqhema ukulwisana nomraro lo, kanti base imemorandum yenililo zabo eofisini likaNdunankulu weLimpopo ePolokwane. Ichayile it is a local movement that works in support with March and March. We are here to tell the Premier's office that we are asking them to help us with the flooding of the illegal immigrants in our country. So we are having an over-influx of illegal immigrants in our cities. If ever you can watch now, you go to the CBD, they have taken over the micro-scale economy. Isiqhemesi sisekelwe malunga wehlangano iAction SA. Ihlangano le ihlabe kumbi amahlelo kaMengameli uCyril Ramaphosa wokulwisana nendaba yamaphandle angananqwadi. We believe that the address by the president was not decisive at all. There was no concrete plan as to how we are going to deal with illegal immigration in our country. There was no concrete plan as to how we are going to deal with the issues of illegal immigrants taking our jobs. Hlangana nezinye inlilo zabo ukuthi wonke amaphandle angananqwadi asesifundeni lesi abuyiselwe emazweni wemakhabo khona nje. Inhlangano ezimbili lezi
zinikele i-ofisi likaNdunankulu weLimpopo imveke embili ukuthi liphendule mayelana nendaba le. Asicale umbono wakho mbukeli ngokuthi uyibone njani inkulumo kaMengameli ngendaba mraro yamaphandle. Nakumbono wakho elandlela mbukeli. Umongameli uRamaphosa ngimkwatele nginethemba lokuthi mina sinaye vele ayisazani asesakhulumisana. Yini kade ayilindile ukuthi abantu bazebalwele izwe ekhona beyibona into errong. Ujamele ukuthi isitshaba seSouth Africa kube ngiso esenza iaction iqala na. Bekajamele ukuthi kube nenruhu iqala before kuzowenzeka konke lento azokuza ngaphambili azokwenza azo-address isitshaba esinalo. Ikulumo kaMongameli seyilalisinrethe ngani ngoba yena ukukhuluma into ehle mara ayizokwenzeka ngeke yenzeke. Into akayishilo izolo ukhombise ukuthi umcindezela abantu bala eSouth Africa ukudlula abantu bangaphandle. Isitshaba sifuna ukuzwa ukuthi amaphandle anganamaphepha ayakhamba nofana njani. Sonke lesikhathi ubethuleleni lokho akukhulumile izolo angicabanga ukuthi inkulumo yakhe ibe nohlonze kakhulu. Akube izintembiso esicinileko kungabe into esizibiza ngama-empty promises. Ndingathi umdisappointile because the way ngokwathetha ngakhona uyabonakala ukuthi unalo icala alithathayo uyabathethelela abantu bangaphandle. Umongameli ukhombisa ukuvikela ukujamela abantu bangaphandle. Umbono onke umbukeli SABC ayizokuthwasa umlando ukuziphendulela kombono umbukeli. Ikomishini kaMadlanga iveze bona nguhlelwe ukuthi uMajor General Feroz Khan avele phambi kwekomishini le ngomhla ka-1 kuVelabahlinze njengoba icale indaba yobufakazi bokutholwa kwendakamizwa ezibiza 300 million yamaranda endaweni yokubeka impahla i-Araton Scania ngoVelabahlinze ngo-2021 echiye kunembuzo eminingi ngepolisa eliphezulwini. Lokhu kunjengoba ikomishini le izoyobunye ubufakazi obuphathelene noKhan nezinye izikhulu zama-Hawks ebezikhona endaweni yesihlakalo ekuveza insolo zokuqaphela nokuthikazisa ukusebenza komthetho. Colonel Nkwana Joseph Sibula wama-Hawks ubuyele ekomitjhinini kaMadlanga ukuveza umkhanyo ngemphoso eziningi ezabakhona nakutholwa indakamizwa ngoVelabahlinze ngo-2021 endaweni yokubeka impahla eScania ekubangela ukubotshwa ngaphambi kwesikhathi kukaTumelo Nku namanye amapholisa amathathu, uwarrant officer Marumo Magane, uwarrant officer Steve Phakula noChief Samuel Mashaba. As I indicated earlier, commissioners, premature in terms of the dealing in drugs and possession of drugs. But in terms of their purpose of trying to defeat the end of justice, commissioners, I'm still against this findings. Indaba kulu lapha zinsolo zokuthi amapholisa la nama-Hawks afike endaweni yesehlakalo ngendlovu yangena alingukweba indakamizwa. Iphenyo libuze nangokuba khona endaweni yesehlakalo kwesikhulu sama-Hawks eGauteng uMajor General Ibrahim Kadwa kunye nepholisa elijeje zobuhlakani uMajor General Feroz Khan ekuthiwa batsho bafika balawula indawo yesehlakalo. Some of our seniors or our generals, if I may say it, we can't even understand when they are assisting or they are fixing. Because going back to Araton and going back to what I've experienced before, then I could safely say there is a lot of interference. I don't know what is pushing them. Amapholisa abotshwa nguSibula afaka isingongoyile ephikweni lamapholisa elizijamele kweliphenyako i-IPID angongoyila ngoKhan nezinye izikhulu zamapholisa ngokuthikameza ukusebenza komthetho. Kodwa nanya nanginjalo ikomishini le ibuze i-IPID ngendlela erarako i-IPID eyaphatha ngayo imininingwana yesingongoyile wesimo. Most of the complainants they are dodgy, so but it doesn't mean we mustn't follow their complaint. Kuyaraga kulalelwa kobufakazi.
probably has everything to do with the fact that Usihlalo wekomiti ekhalimako eParliament nobuya bemthindanisi ehlanganweni iRice Mzansi uMakashulekana uthi imgomo yokusebenza ekomitini le yokuthoma ngomsebenzi wayo emhlanganweni olandelako wekomiti le oyokubanjwa mhla amalangana ka26 kuMgwengweni. Ikomiti le isungulelwe ukuphenya indlela yokuziphatha kwaKamengameli uCyril Ramaphosa endabeni yehlazo elenzeka eplasini lakhe ePhalaphala. Nangaphezu kokuhlatsha kumbi ngokukhethwa kwakhe njengosihlalo wekomiti, uMakashulekana ubonakale azimisele ngokuthoma ngomsebenzi wakhe. We are preparing for our first meeting, which I intend to have it before we go on recess. So before the 26th of June, we will have the meeting of the impeachment committee. So that work continues. Phambilini inhlangano zepolitiki nekubalwa kizo iEFF, iMK Party, iAction SA kunye neUDM zizakwalise ukudana ngesikhathi iANC ikhetha ugana ngokusekelwa yiDemocratic Alliance. Isigobojani seParliament ngokusekelwa zinhlangano ezingaphakathi kombuso webumbano zingange ngelithi ihlelweli lingaqalela phasi mbono wezepolitiki. Nanyana kunjalo kodwana isikhulu sehlangano lesithi ugana usilungele isikhundlesi. The most important responsibility of a chair is to make sure that we have a process that reflects the relevant constitutional provisions. We have a process that reflects and gives meaning to the rules of parliament as well as applicable legislations. Nanyana ulikhanyo Mnguni akhethwe njengongkhethani wesikhundla sobmeyara eJohannesburg, uZibi naye uthi usilungele isikhundlesi. Ezopolitiko ngiyazazi and futhi ngikhulile kakhulu ngopolitiko. Ngize lana ukuthi ngisebenzele abantu base Joburg. iRice Mzansi ihlanganyele neGood Party edrobheni leKapa ukusekela uBrad Horon njengongkhethani wesikhundla sobmeyara. Umndeni kaZinande Chilwane weMpumalanga oneminyaka ema-21 yobudala ulinde ngenyembezi nanyana ngisiphi indaba kemva kokutholakala kwesidumbu sikaViko Godfrey noTintsolo Khoza ezitholwe emlanjeni iCrocodile River. Kukholakala ukuthi bebasekoloyini inye umtshayeli nakabhalelwa ukujamisa ikoloyi yatshayisa itrata yayokuphoseka emlanjeni iyacwilana bonkazimbi. Umndeni wakwaChilwane usenhlungwini. Solo ulapho egwele khona ikoloyi. Ufuna impendulo. Umndeni ukholelwe ekutheni uZinande Chilwane bekakhamba nabangani bakhe ababili ikoloyi yabo nayiza kwela ngemlanjeni. Ihlere lekoloyi itholakele nendumbu embili. Kodwana wakwabo usanyamalele. Siyakholwa ukuthi uNkulunkulu uzobasiza and baze bamthole. Umndeni uzoneliseka ngalokho ngoba ilokho sokufunayo. Amapolisa asebenzisa aboflayihluli ukuhlola amanzi. Kodwa ubujamo babakhandela. Lo mlambo ulidzaba lengwenya. Nabehla endansi bayawubuka ngala umfulu ucithela ngakhona. Bathole somfulu yahlukana kabili and bacabanga ukuthi batawuqala lapho kodwa bahlulekile ukuthi batawuqala ngoba namhla bayibathola ukuthi imvubu tinyendi kakhulu babese bathi kusasa ekseni basabeta batawungena ke emandini bese bayafuna kube umtimba womntwana ukhona nobeca. Umndeni usahlezi emthandazweni. Nasibuya entolo. Kuhle buyafanele. Abosobesa nabonobesa bababisene bayathokoza lapha kukhuliswa abantwana babesana. Kazi inkosi ithabile ngakwanzunza amabhoko. Zisaraga indaba zesiNdebele lapha mbukeni. Nazikuphundileko ziyatholakala ku-YouTube, SABC Plus, TikTok, X naku-Facebook. Namba sikhali.
abasebenzi abangaphezulu kwama250 amakhansela nababelani bebabuthene eholweni yomphakathi yakwamhlanga embizweni yokuthoma yaqobe iminyaka yamadoda kumasipalata weThembisile. Imbizo le ibanjwe ngaphakathi kwesicubulo esithi amadoda aqinileko, imindeni eqinileko, imiphakathi eqinileko. Ngesingayo yona ixotele khulu intshijilo ezicalene namadoda ekubalwa kizo ukhahlumezana ngokobulili, abobaba bangalimi ipilo nendima yabobaba, ipilo yomkhumbulo, ukusetshenziswa kwendakamizwa, ukuhlogeka kwemisebenzi nokugandeleleka kezemali. Lembizweni le bamukela isimemezelo sokuzibophelela ekuthuthukiseni isikopilo yazisako ukuba ngibabone tshejo nobuholo obulungileke emphakathini nabo ebebayingcenye imbizo bathembisa ukukhuluma tshachalazi ngokuzibulala kwabo baba kane ngokubangelwa kugandeleleka ngokomkhumbulo. Bakhuthaza ukuthi amadoda akhulume angafeli ngaphakathi khona zokufumanisekele nesizwe elifaneleko. Continues to face difficult conversations around gender-based violence and femicide, absent fatherhood, substance abuse, mental health struggles, and the growing social pressures affecting men across communities. At the same time, many men are navigating unemployment, financial instability, emotional isolation. When we speak about suicidal rates, it is in men. A lot of men are losing life daily on suicides. And I'm talking to you, yesterday I just lost a brother on suicide. I'm sorry, man. We are born. Yeah. But no one is talking about the high rate of suicide that is happening in men. Phakanyiswe nokuthi abobaba abalimi indima ebonakalaka ekulwisaneni nezenzo zokukhahlumezana ngokobulili, itshejo kezemali nokuhlukana phakathi emphakathini hlangana nokhunye. Sigcina singakwazanga ukusolve inkinga zethu ngoba asinayo le ndawo oshoza ukuthi sithole indawo where we can say this la isikwazi ukuthi sidile neyinkinga zethu khona. Sicabanga ukuthi le ndawo la ikhala kuliku no DJ khona yiyi indawo yokusolve khona inkinga. Emakhethi omkhulu umasala ekhaya lento yokuthi ubaba angawubeka umkholo ahlala etafuleni athi ma nakho umkholo asiyazi mkhulu. Ilwazi oli-ignora namhlanje uzokubhadela udohotere sasa ukuthi akulaphe into ebekade ngathana uyayazi wayibalekela. Too much alcohol yehlisa isibindi siyalimala. Imbizo le ivalwe ngokuvuselela imbopho zokwakha imindeni eqinileko, imiphakathi ephephileko nekusasa elingcono kibo bonke. Imbizo abobaba le iyingcenye yemizamo yokukhuthaza ubudoda nokuqinisa ibumbano emphakathini. Abomma abawiseleko babawoyabo baba ukuthi babaphathele abantwana kuhle, babuye nehlonipho abasengikolweni baraga nesikolo, abasebenzako babuyele emsebenzini nababuya ukuyokwela. Lokhu kuvele njengobana bekuthokozwa emakhosaneni amaningi ngepelaveke ekhosaneni yakwaMahlangu uBongwe. Balitsho baligandelela nelokuthi abantwanaba balise nokuhulela amatshwala, kanti lokhu kutsho ukuthi bonke abantu abawiseleko bavunyelwe ukuthi bangaraga nokuthokoza njengobana sele kuthokoziwe emakhosaneni nje. Bekubovu kube ekundleni kaBongwe, abomma baphelele ngamabhidi nangemlinga qobe, bavuma sahuba bathwele abantu babo. Kanti abobaba nabo baphelele ngemporiana nengikhande, bawoda eqajana batshengisa ukuthi mbala inkosi ithabile. Iphela vekele bekungeyokuthokoza emakhosini ukwenzela ukuthi ngemva kwalokho sonke isitshaba sirage nokuthokoza. Inkosana yakwaMhlanga uMoses Mahlangu wendlu kaBongwe kaMagobholi uthi ihlonipho isisekelo sepilo, kanti uthi ifundo namasiko ziyakhambisana, begodu akutsho ukuthi oweleko angakhe angahlonipha bangakaweli. Kanti ihlangana nokhunye uyikhalime ngamagama abukhali indaba yokuhuhulela amatshwala kwelutsha. Bakathi mabafika esikolweni bathi bamadoda, abasimadoda amasokana, bangadeleli abotitshere or badelele noma ngibani ongakalenzi isiko leli. Omunye akakalenzi ngoba isisikhabo, omunye akakalenzi ngoba kulungelo lakhe. Sengathi izinga leli lokusela utshwala umuntu asesemutsha
ungathi lingancipha. Abonobesa babawe abobaba ukuthi abantwana nababuyako babuye nehlonipho bakwazi ukubuyela enkolweni nebisebenzini ilabo abasebenzako. Abantwana bethu sibawa njengoba bakhambile ihlonipho abakhambe nayo besibawa babuye nayo, sibawa ukuthi godi babuyele esikolweni abasenkolweni, sibawe godu nokuthi ababeregayo awasiyabarabhela babuyele ngemberegweni. Omunye wabosobesa uthembise abomma ukuthi abobaba bazokwenza ngakho konke kusemandleni ekuqiniseni isandla ukwenzela ukuthi yonke into yabobaba iphelela kibo ayiphumeli ngaphandle ngombana unobangela wokonakala kwesiko buthuweleliswa amatshwala aselwa buthuwelela lokho ekugcina kwenza izinto zingasenziwa ngefanelo. Emahamulweni ngiyalizwa ilimelo lihagele ngibo abesana abancane abafundisa nabomma nentombi zabo ama-girlfriend wabo nenkolweni ilimeli ngiyalizwa nabo teacher bayalila ngayo elilwe njengaleyo ke bavume nengoma ezingavunywa ngikhapha mara bazivume emakhapha nasebezwa amahamulo ematshwale lapha vane ke sibabone and nawuthi uyakhalima bangakhalimeki abesana baclaim ukuthi bona bawele bamadoda. Ngithi ngalokho ke sizothi sibobaba sizokhuluma nabahugi babo ukuthi ke baqinise isandla bakhalimeke. Ukhuthazwa nabomma abathokozako ukuthi bathokozelane bebamukele konke abakutholako ngombana imiza ayifani. Ngongwe wenzile wenkosi. Nginguphindile Msiza wendaba ze-SABC e-Auckland Park eJohannesburg. Ezemali iranda linzinzile nalenganiswa nezinye imali ezinkulu. Siyathokoza Bongwe siloshise umbukele ekhaya ngomvulo napho ubujamo bezulu livulile ke ngapha endaweni zangeGauteng ligubze sengamafunga leke ngeTlagwini Jingalanga kanti ngena sithi siyacala lapha endaweni zangale kuboda thoma lapha amazinga wezulu nge30% na uchinga lapha kubo George nakhona i30% nangapha endaweni zangale ngakubomthatha neGqeberha njalo nge30%. Siyocala ukuthi kusasa ukuthi kubanjani na livulile ke ngapha ngeJingalanga sibona lapha ikungu endaweni ezingale ngegwini elingeJingalanga kanti amathuba wezulu kodwa nge30% ukusuka lapha eGqeberha Mthatha Durban neRichards Bay. Siyakusuduka ukwazi ke ubona ukuthi amazinga ukuchisa akhamba njani. Sithoma ngapha ngesifundeni sangeGauteng ebusuku nekuseni kumakhaza ngokuhamba kwesikhathi Pitori neBronco spread ziyaphola nge22 iJohannesburg nge21. Asiyokuqala ke ukuthi kusasa kubanjani esifundeni sangaleke ngeLimpopo nakhona ebusuku nekuseni kumakhaza isifunda ngokuhamba kwesikhathi sonke sifuthumele kamnandi hle uzaba nesikhathi esimnandi ngapho ngeLimpopo impumalanga imakhazana lapha eGarlina nakubo Sekunda Emelo ukuthi ke ezinye indawo ke kupholile isikhukhuza yona ke iyachisa bomhlanga kuyaphola ngokuhamba kwesikhathi KwaZulu-Natal leya nayo ke endaweni eziningi kumakhaza ngokuhamba kwesikhathi nokho iDurban neRichards Bay noma zinezulu njaya kupholile nge22 ne23. Siyoqala isifunda sangaleke ngeMpumalanga Kapa naso ke ebusuku nekuseni kumakhaza pheze isifunda sonke indawo zonke ngokuhamba kwesikhathi nokho iGqeberha neGukompo ziyaphola nge20 ne22 degrees Celsius kuseJingalanga Kapa ke lapha nakhona pheze isifunda sonke imini yonke kumakhaza kuseFredendal neCalvinia la kubuya nganeno nge22 ne21. Asiqale lapha ke isifunda sangaleke ngeNorthern Cape nakhona ke ebusuku nekuseni kumakhaza ngokuhamba kwesikhathi Uppington Kuruman Kimberley zibangcono kezinye indawo ke kumakhaza pheze imini yonke iFreystata nayo ke ebusuku nekuseni kumakhaza ngokuhamba kwesikhathi kwezinye indawo ziyaphola nokho ke lapha kubo Fixburg Garibdam neViepenar kusesemakhaza imini yonke. Asiqale kokugcina ke isifunda sangaleke ngeTlagwini Jingalanga iMahikeng futhumele Rustenburg nayo ifuthumele nge24 ukuthi kezinye indawo kupholile. Sibonane kodwa ngesikhathi esilandelako. Dido Bukelisa intshiyane nithombe zokuthokoza emakhosaneni yenhlamba mehlo. Ikhobongile.